ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ କରିକି ଆସି ଫେରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନା ଆମେ କ୍ୟାମେରା ମୁହଁକୁ ଦେଖିବନି। ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇମାନେ ମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦେ Hello, friend. ହାଇ କରିଦେ। ବ୍ରସ୍ କଲା ବେଳେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାନେ ବ୍ରସ୍ ରିଲ୍ସ କରିବା ଚକରେ ବି ଗାଡ଼ି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ତାଙ୍କଠୁ, ଶୁଣି ନେବା ତାଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କଲ କୁହନ୍ତୁ? ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଇ ଭାଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ, ଏଇ ସେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। कौन है ये लोग? ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ कहाँ से आते हैं? I am cameraman. ଏ ହେଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। କୋଉ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା କରିଛନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଲଭର ବୟ ଆମ ଲଭର ବୟ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। कैसे भाई मान कैमरामैन बहुत भाव भल कैमरा कर देखते आउ जन भाई रिल्स टी देखी नवा यही भाई मान रिल्स कर रिल्स टी देखी नवा बर्तमान देखिया केते सुंदर भाव कैमरामैन कैमरा कर भाई मैंने कैमरा कर भाई कोडी आगु कैमरा करथिल की कोडी करथिल को जगह कोंतु टी नाटा कोंतु ओडिसा जे को जगह माने डिस्ट्रिक्ट भद्रक डिस्ट्रिक्ट कोडी डिस्ट्रिक्ट हमर जो वासुदेवपुर ब्लॉक रे हम सरी गला सब किछि हम एबे जीवु ड्यूटी टाइम हे गलानी खाइबा खाई के एबे ड्यूटी जीवो तापर हम रास्ता रे जाऊँ कंपनी की ये सब भाई माने ब्रश कर भी रील्स करचंती जी देख सब भाई माने रील्स कर फेरिले एबे चलते आम रूम देखा एबे आम दुकान की आसुँ दुकान देखते आम दुकानी तमिलनाडु रे भाई माने सकाल देखो उठिकी ब्रश ब्रश काम भी सारी आम रूम देखा भाई मैंने कौन कर रूम बस ये रील्स कर